let's wait and see come 7 December ni ehu odi fo okro no say in fact enkofo bi di agro say Trump wini enti NDC fo nso be wini wa ha wo mu di omo ka e wo sunsu aso Ghana ya battle no David eni sunsu bi a what you say eni Ghana battle link this time around no situation na Ghana nankasa politics nankasa this time around assistant what you say from MPP primaries na eba ni nyina no you see Bawumia break record bi ni history bi o wi ase what you say what the MPP mokula na vice president bi no stand election wi ni what the check here what you say Ali Muhammad try we nya what you say ono pa ayam say first three no ka no nka ho what you say ba no vice president Bawumia no omo election two no mu ye ni nyina o five winning one avocado de Japan enye izo Donald Trump nkuni dia odi e wa battle na course America ni ama Ghana fo asofo bebe na aka wo ano atu ebi mu nkomhye ebe mu a wo mo kire se Donald Trump na be fa ampa ono so e na afa ebi no so e hye nkom ka e de ma Kamala Harris a wo mo kire se ono e na be fa na se me no ka se de sa asofo ni na etu atwi se be ye kwa na kwese do betimi aya asori no eno ye hwe dodo na e na de wo mo nsa estimate me prophet Nigel Gates so a okokọ hye nkom na nkomhye no e kire se wo se who say America memu oba Kamala Harris ono na lead America abato no so kwa wiye no na Donald Trump na ababefa eno nti bi mu bisa say eye den na sofo afede enkomhye amamu bi so kwa che say we enya first time wa hye nkoma amamu enkomhye bebre na wo hye ya abamu ti se ba ko peyi amamu a untimi nyina eno so enka say oye false prophet eno eye nsem a amafo kan na ne hu akohia se me disa dwumadi ebebro na me ne sofopeni eba bedidi enkomoi eye Ghana battle a eno so eba so Senator Donald Trump eba ye na obedi one time okoya wasan aba ama America for ato aba na man wadi mu enkunim no eno na NDC fo ewo Ghana ebo se kire se mampeni da John Dramani Mahama no onu nya ne first time na wakwa wasan previum se ebeto no so aba eno nti se akoyie e de ama Trump de a ene na o se yi ebeko yie nso e de ama Mahama ebi mo so kire se enye sa na tititu ene asofo a wo sunsumu hunuye no kire se ne esi wo America no enye no bi na be si wo Ghana na emom eye Bawumia na eba befa eba ne sa mensaka Prophet Benson enu tika no ho abra adwoada gold mema Prophet Benson akwaba papa mpacho mo akwaba mejo so mawura what you say papa nyame adom na wo so Yesu adom me ho ye pa ye de nyame ase papa Donald Trump edin kunim Oti yes America battle na kwa wiye na nkunimde na kwade ama Trump no say na wo hu oh yeah me dey na me so be win okay yeah because ya di kan aka kire me dada na me meti Ghana nti na America election there na nsheda ehia me PBS okay what you say na emumu no me ma mo America ne UK ne ade omo ebisa amene there me kire omo na in any way no in any case no say who study America elections impossible so mbeto aba ama oba as president sir oh yeah study America electoral system no we say how many a man or my president America USA what you say and timla Biden resign lady ni buy no me say definitely Trump be win election no enti na me kwa me nkasa mfa ho what you say enti we pa de we yesofo na wantumi anwini wantumi anhye nko we hu anwini dia na wasofo di enkoyi as our nkomhye no ne wo chere je se nyina na ye nkomhye be a prediction mo hwe trend na e koso se na wo ka se America the bad thing so ba bit me be president yeah right so mutimi tire chi no hwe trend no ne ye ko na mo de no ahye nkom oh nkomhye ye de nyame aka che o se ka kire o man se na ebisi what you say na sempo so de osu odifo me ka with adifo no mahye nkom na afeli no wosu odifo nyame no kasa and nyame no kasa they have to have common sense what you say and this nyame no kasa pa America so ba be win election our bra also hwe almost 6 term no me what was about be the president America how many times oh se papa ne nsi da nyame timi ye manesi no dey Ghana dey timi si no America dey nsi da na okay bia na me sunsun say ma me ni win nti dia na nya de ebesi enya de America de be ma oba da ensi
eno nti na Trump person bon tu person yi ni se enti wo kra common sense better was papa no e di enti ne e ha Trump sa omo no once America de machines wo ho omo ye survey omo hu se papa no be back and they were preventing him from coming to power eno nti na no time no aye den adults no okay and they say who said enti we no so for question come failure na wo se wo party no so di fo ni dia ene na wo emoamo what you say and that make say empo se nyame nyin chilewa use common sense dem say America yen to aba mo ba sa time no nya nui America for e di omo presidential seat be ma oba okay me nations ni nyina nyame chile me enti say eba na enye possible America chilo enti ja di America no na ye possible so oba be wini sankana be di na eba di na ko chance enti be di no yale nim so ni age ni ntini ade na chese tombo ni na yi na kosoro onum se we di enfeli no what you say na no na ma prophet Benson ya prophet na no na ma prophet Benson ni pa se me mood to me nsam America no from heaven straight papa enkom shaya na asofo mo shin ni nyina na ya metimi be mam ya se osofo bi sha nkom na amama se ensi na ebesesa nyame be ka kire no what you say nyame be ka kire say meti hei yeah na sofo bi ahye menkom yes se me ba be ye Ghana mampani yeah na sofo na beka na ambamu a nyame be ka kire ne se san kom hye na ahye ne emmemu ana na nyame suma me se me meka ncho so ba be Ghana president what you say na time na we in between the time na ma sha nkom no any time about president no BBC na enu nti e we say asasa sa prophecy na nyame be sa suma me se ka kire se me ka so ba be Ghana president ba BBC nti what you say we nya me president ni bi okay me pa che what you say and we dey for this we journey dia bibia ni ho a e be hinta no me meti yi se me ba me church member anaso obi a me bom pa ye ma no ni bibia no be hinta me ba anya ni hina na atam so be kan what you say but ade ye very important like election say there hu a so be nipa ne chere say abusua ye ka say we win you ba bibi aside dey abobom what you say me meti yi me commission me share say MPP be win Dr. Bawumia president of Ghana come 2024 up to 2028 what you say nyame enka bibi an kire me say san commission no wo tene no die gina de gina what you say nyame aka kire nkama ben o maka kire o mo but nyame se ni me hu sunsumu na me hu ensuo o Ghana omo nyina aba meeting na se river pra river tano river densu river nkobia what you say all the rivers no aba what you say anna ye wie no so no me hu abam penifo madi oman no so a omawuwu what you say they said Dr. Kwame Nkrumah they said Dr. Limam what you say they said Dr. Omodoso President Rollins what you say Professor Atamels what you say some penifo no eti abaye election e dey ama Dr. Bawumia no obi say wo be kasa mfofura mesili ni pan because unu de esi osunsun na de esi osunsun no so eno a na si honam ani na de etia ne say season bi wo ha nyame tumi de sie difo pii no ayi a kire dipa ba akopɛ na this election ne de ekuta mensem there is nothing asesa ne yakone sa de a Dr. Bawumia president of Ghana papa yenhwe America ba to iba be koso yeah yenya adifo bebe wo Ghana ha mo hye nkom e de call yese Trump ne befa yenya bi mu so mo hye nkom e de call yese Kamala Harris e na e befa e kwa wiye na Trump na afa wo mo hye nkom se Kamala Harris ne befa no wo mo e ba ye mu kire mo de ba ne enti ankom hye na amba mu ne kire se wo mo ye nipa nyame betimi atrust nyame de nkom hye no mo betimi atrust wano ama se wo be kan nkom hye ne bia wo hye dan kan ye enti no ni mamu no enhwe da mbam e bia sese wo anhu ne yi o se den obi bi sa se nyame na hye nkom no nyame na dia na di kire wa eye wo na wo pre wo na wo anhu ne yi ana se nyame na hye nkom na wakoka na ambam no de bu anu ase aye den okay me da ase de tie ni odifo bi a be hye nkom no nyame we straightforward person nyame we one on one eye white black black
What you say? Now in olden days, the makasi we can we for sham come na mama no musi na bo. What you say? No mo kuno. In the olden days, I said obi beka say that's here the Lord no. Na ampa Nyankopon ene ne na yeden akasa. Now you see in our generation nipa bi pe edingie. And the edifo piu kroma omo pro omo me ntumi ka say ya be mfre omo. Yo nya be mfre obi na meni ho. But me suffer no na say come na mama say me wa sole bi. What you say? Na diff what young boys na say diff ni people mo kasa e wa bra nyame nya den enkae. What you say? People use psychology, people use nyoma pi or system no what you say. And who say many programs are here. Aso for ni pitumi from say who say 8 years dey change about Ghana. Na wo man no my say no ana wo be sham come say Bawumia ne be wini. Na who say physical crowd nothing show say obey den. And I'm so okay, let's wait and see. Just as someone we crab will shake. Let's wait and see. Come 7 December. Near who would you for Ukronum? Sir, in fact, and go for me the say Trump a winnie, and the NDC for so be winnie waha. Woman knew your mocha. Papa Hona come say, yes, yes, America now. Yes. I can't bear Bosume and I Bosume crime says what's it. Yeah, Kaka crabby, not Ghana, your papa to yeah. And no na NDC for no one able see. Yeah. Say oh Sankofa about Americans and Sankofa ever since we Ghana. Okay, if one asham come mama Bawumia na wo dress or no na bibia dia dance say Obaba president for Ghana. Papa ne si wo America. Yeah. E wo sunsu so Ghana about one. David. Any sunsu so be ya. Any sunsu so be ya. What dress any Ghana about one. Link this time around no. Situation na Ghana nankasa politics nankasa this time around assistant. What you say? From MPP primaries na ba ni nyina no. You see Bawumia break record bi ni history bi o wi ase. Okay. What you say? What the MPP mo kula no vice president bi no stand election wi ni. What the check here? What you say? Okay. Ali ma try ya we nya. What you say? Ono pa I am the first train no kan won ka ho. What you say? But no a vice president. Bawumia no omo election tu no mo ye ni nyina o fai. Winning one abo Canada Japan. Enye izo. Papa no onim politics what you say. Enye izo Bawumia winning our president of flag bearer of MPP. What you say? Na sunsun mo na obi a onim Bawumia no Dr. Bawumia na onim no. Ana bia na won ti sunsun nyum ase. What you say? Eye honhom no ye na sie akunwa so as Ghana president. What you say? Enti won na be winning. Papa, omo kire se abato no. Enye sunsun mu adwuma ne ye ba be ye 7 December. Eye physical exercise. Ye be pie mountain so kwa akoto aba. Abato no so aye kwa akoto. Ye hwe niam bi na ye de akoto aba. Ye hwe ya setenem, ye hwe ye square ya kwan, ye hwe ye nsuo, ye hwe niam a be boa ya ma ya setenem ahenhan ye. Enu na ye de kwa akoto aba. Se ya ban ye tisu. Ni nyuma na be di na chi. Enti no papa sa wo kire se eyisunsu mo bi beka so no wonya adwene se wo hwe ne ekoso wo Ghana ya wo da so gina wo naso kire se enyema ekoso Bawumia ne be fa ban se eto a enti me nko ho se ye hwe isi election no physical ne yekoto ba esunsu mu ade Nyankopon sa wom what you say Nyankopon sa wom efri se oman ni nyina ade na oman bi anyame na hwe so what you say. At a point in time, the medical church with my anime person call back. At a point in time, the anyami or hene, Emma or mine. What you say? Now, or hene bar so by your dear Yame and that's when you did Yame Penno. I want one trace. Who cried the Panyanko person, my bomb, the papa Bonia day. And papa and I yes, sir. But when you choose to do wrong or Ninyamedi or show, the what I say. Anti election, ya soon. And sana be pure on money. Now, so I can say policies near the idea. Send this a bit so. MPP in Swabedi so. And you can go for check number. Because only when you be that. What you say? But you saw NDC, you saw MPP. You have what you say. And in Ghana politics, no, say no, my no, NDC, MPP. Now, no much effort. They 8 years. 8 years. What you say? And at this time, what Prophet Ben say, Makacha Ghana for you. I say, this time, there, and your mama says, if you say, Nyame the African, no,
etino ekọ ba bi foforo ewiase nyina shift ekọ ba bi foforo enti Africa no so shift sa na omo ye sunsun ma de nipa a wo betena so na wahwe sa Africa no ba bi a ewiase ne kọ no ono nso di Ghana ani ebe kire ho no Dr. Bawumia what you say enti Dr. Bawumia no obeye bibi kase bi e wo man ni Africa what you say enti sa election we no omaye bibi awi a omudi seat no ama na me pese me ko wo se abana mo ko to mo ko gina wi mu eto no oh mawura jai me pese me ko ho papa wo chere say abana ye salai ekokoto no monte so enka hwe eka bibi na sunsu mo so what the politicians na and they will tell you say do onu akwanchere do ayeye obi be say yes akwanchere ya na mo se mo ye no effect ben nya wo individual as a ewiem as a physical and spiritual obo kwa nka onto ma beto ama enti na me ka che Ghana for say 7 December obi abeto ama Dr. Bawumia me nya campaign ma no but crisis na mo bisa no ena ma ane dia me hu osunsu bu no ena ma me kasa no kosa oh because I didn't for ni bi kasa say okay me ye nation prophet me see akufo ado be wini wa wini me say we be wini wa wini enti this election so no me see we be wini o win na me che ni pa say this time oboa enye sanity this time obi o waka say Bawumia be lose no nyame ne nkasa I'm telling you papa ne ekoi ade na ekọ bibia kwore nya Ghana ya na ewo mu anya Ghana na ya na ewo mu na wa brantie ne ya brantie nyame ayu no na wo de be ya Ghana fo ngwa obewu ani gi ankofo de beto abama Dr. Bawumia me na me ka kire wo de wo obewu se wo di fo bi wa Ghana ya to abani wi abogu se wo di fo okro yi papa NDC fo no kire se ye policy base ye share Trump the policies of the buyer what say LGBTQ edi ehim no ono oba onyi ntum sa transgender na aba na akwala no betimi aka say me kura me hwe me ho a me physical looks no kire say me ye bema na so me inner looks no maten ka no kire me say me ye oba ant betimi nsam eno so onyi ntum two o say immigrants a o ma beji America boso a o ma fa kwan paso ama no eno ka ho bi o say American first into sa policies we no ye niema Trump di gu ha eto America for na so mu a mutu abama no ye ba Ghana ha ye mampeni dada John Dramani Mahama ono so the policies about bontin ebi a 24-hour economy ebi a poultry farm kakaka obebibi ebi ama parties food soldiers no manya adwuma ye ebi a national apprenticeship program or dey ba bontin abeboa mabu no mo anya nsa no adwuma ye we ni mo nyina ye ne mo bo hu dewura eto Ghana for na so mo stress me wura me was me mo anu insecure fache me but the major say we say me menya politician na o kasa policies no Bawumia Dr. Bawumia onu ni bia na o bi what you say NDC for bi and MPP for so bia na anya sa papa say wo mo kire say NDC will be NPP will be NPP na ya banya ote akonwa so say wo bu man enti policy banya no wa wo de che kukuo mu a obetimi ada na didi abuban na mana boa ne nani ahwe so ato abana ma no fa maaye age say ye sign tuma ne bi ma so the policies na ba o men kasa ma political party okay but Martin in play piece say Dr. Bawumia Echre Ghana for say we vice president what you say and to take a decision the man the boss okay as in send the boss the be adwuma so on fanya adwuma no and the o little way e was so ananya sa but this time around was Ghana for so mo fa akunwa no ma no no ametena so ananya sa ana no wa che say what the mo kan say national health insurance Ghana card digitalization thank you what you say and men person make us party view what you say and this one also the policy and you policy that we have to akunwa so no table no so no any we so dey we dey abeto so no ana Ghana for be hwato aba ananye sa na bisa politicians ni say sunsu mo ya na adwuma ni wa na se sunsu mo adwuma ni wa da na yom business na asofo adwuma oho ma me mawura adwuma oho sunsu because of man bia na nyame na yi leader no what you say na politics na abadinti ana ya na say yenkoto aba what you say na abato no nyame nsawom what you say na se nipa no nyame yi no sunsu ma wo ye den
enipa nankasa beto ama no what you say say nyame frɛ na one we say last 2020 election, is it 2020 or 2016 musa na masole NDC for na do. Okay. Yeah, omo na hwe pepa so. MPP for hwe misa. NDC for the hwe papa church members support you. But nyame cast job say men kan chom say MPP be win. What you say? Ama me catch them. In fact, enipa ni bi kula no nya almost stop asole ba. Because now you're mama. But you're Boba Bali na MPP winning. What you say? I no mo say oh papa you were due for. What nyame so ya din che adwuma ni nyina. Okay. Nyame so because we say ma better na ha. Na me ka say Dr. Bawumia be winning. Na me say be defend. I didn't tell you what be defend. I don't have to defend it. That's here the Lord. Say papa be winning. What you say? And until the omo so omo nya ba bi si oso mo hwe ya due for ya kasa emo omo no. What you say? Pick it. Omo yeah do for na ye kasa mo omo no pa what you say yeah because se nyame bibi kire wa na wo kato wa e wo se wo kire wi ase de ntie nyame ka asasem ne kire ana se wo botaye de wo hu ye what you say ana bibi sisan so sa be kan what you say but de nyame kire mi ana Dr. Bawumia ye president no sa na sunsu ma wo ho na mawrei Mamen country we ase. We ase person muti. Ye wonipa ene wonipa. Okay. Ye wonipa ye ti asase so but at a point in time nyame ye meeting ye ni nyame kohia. Oh baby amedo ko no. Ye wonipa ye wasase so but at a point in time no wo ka ba bo se na nyankopon ma hia ye no bronsam so ye den. Ekobi ebia na wonyi nyame se muni but ye ne agidi ni de. Yen emre bi so nyame frɛ ne ma. Ofrɛ wi asefo ka ho ye committee. Yakwa ya chese na bronsam so frɛ meeting ene ne mahia kyerɛ omo the person na agenda for we ase what you say anti politics no e cause spiritual obi owani bia na te point tabetu actually say we na eba na at times obi okwa we say we na eba but wanka no ne nam ha they be what is because e be sika bi nti okay they be what you say and this I did for the be imagine say oh Trump win in US and the Ghana so no the other side they be winning. Omudi agro, omunim form. Because a form any real which let's say Dr. Bawumia winning election 7 December. Saka beka krebi. Dr. Bawumia be winning. But we be answer side. E we me say na the anadwo kwa bi hu ye de. Celebration na ekoso no. E wo papa no ne fie no. Na me nim say wo de si a ho. Just ne fie no kraba na ato awie de da. Na me hu celebration we so mo jubilate wo fie ho. Dia be so what ase. E di sunsun mu ni de. Election ni de ye wie o. Papa na wi ni awie. Papa, woka sa nyina woka sunsum. Sunsum. Ye share abato na. Yeah. Se nim di kan say ye di enim se ebre no so a temamufo pie common so ekoto aba. Yeah. Ba mama me ate ase se abato no enye physical exercise ne nko a and counting. Spiritual aspect no so wo mu pa. Yeah. Se ye share physical aspect and spiritual aspect na. Percentage wise no. Ube rate ni sen. Sunsum from the one who den change physical aspect na. But there was sunsum no one dey pa change physical. Sunsum no one dey papa. Papa dey politicians so munya campaign ye. There be I was all here because ni nyina account. So ma me percentage. What you say? And I make just a percentage the sunsum no does because still yan fa ne say we dey MPP mu. Hwe gurus anu mu. Dr. Bawumia free. You can find as vice president. Say we the leader of the party. What you say? And you see sunsum say one can't. Say because me can say 20 by 5 years ago, penny be frame of Ghana. I know bisa me question bi and name to me aka. Obisa me play say Papa Alankas, you Alankas. And Dr. Bawumia. Satan now we are Kennedy kula nyama mu. Okay. Na ono no opeso wo hu die. Omo kọ ayina obewini. Omo kọ primaries na. Aha. Okay. Because we a politician okodi we yachi na mfa. Waboka. Enti wo me no hu say the whole Ghana no me no odi for Jimmy di wo se me kom se bem. Enti me predict man no the obewini. Me narrate ade no man kama. I will catch say di papa ko bi kwa be pie. Na ma hu say
me ko ba hu se tama yakopo bi wadwuma mu tama ne ade bi ba system no na be kra yewra kede de Japan ho asem okay what you say enti the person hu no wona wotia na wo se enye sunsum asem but political prayers no num say sunsum bibi besi ansa na ba physical eje santie kasa nkom ntio na yenim de yeka what you say yenim de yeka na de yeka no nso no eno na yadwuma tie chronitin ewiase nyina sunsum na taachile obi a wonyi sunsum se munyi no wa bra born ni future because be a spiritual asana si wo de wo nyoma nkofo tonton ne ade na ekuta sunsum ade no ka se de abakwa ho sa ade ne yedi kan ye wo sunsum aton sunsum kan sa na eba physical wo so nton so beto enti sunsum de so obi gida sunsum no wa hoden de a na nipa ne nyame ahyila no what you say if you say ye ne ehu ansa na si de ba che what you say enti na ma me nyoma ho yeti kroma obi tu de moja sa asem what you say me person because spiritual too much what you say adentila because ekuta powerful way be what you say it is what me prophecy me cho say cheda baba obaba be yesi owi a ye be yama we baba me obi follow me bo say we for na kasa no at a point in time bia no you say from the beginning to the end what you say to di for bia no nyame kire ne no wa kire de be kwakosi na meeting no koso a na bibia asesa ukopani a kire say bibia ayede asesa okay what you say na me tu wiase nyina fo say wiase no is more spiritual than physical physical ni so me wura physical ni so ay sa papa ne wo kan ma yakosi ane se mema NDC fo mosi e wo Trump win ho se ne tie bia omu bedi nkugu abato ye kwakoto yi emphasis so bia ma Ghana election no Trump win no emphasis so bia ma Ghana election no enti se omo no de kopose saa emwa omo papa ne krakra nyina ne se election ayekoye die asomdue beba enti adifo ahyehye nkom no obi bewu bi ne ade di no obi anyai asomdue beba ye tu wi asomdue beba what you say na election aye nyina eya na gidigidi kakra na peace na yede aba this one is one of them what you say bibi pasa bi ensi die tosumi mu no sane enkom hye ne ba ma Dr. Bawumia no ewiem nsesan na de maka ne besi what you say ewiem nsesan still ano aba no wono okutem enti se bibi sesan mema Ghana fo nyina so aso ayede ate but ewiem ni meeting say akọ nyina ne de papa ne na ewi ni election anna me hu ye nkofo nwanwa se papa wate Ghana na problem be wa Ghana na so no sabi Ghana fo nhye no so men kasa ma me hu sunsum sam na meye den meka enti se me se Dr. Bawumia sunsum wona wa wi ni ana se me na meka sunsum asa na meka kire Ghana fo na sunsum asa bo so no at times enye physical de hu no ana sunsum se na esitie enti me de me hu ye de na Dr. Bawumia na ayede awini election na mewura mesere Ghana fo bosume na bia no me call orphanage homes ko chiche ko donation de ma ayalefo ajankafo ene mobrowafo na bosume we nso ye yes wo se ye ko donation no enti mesere se ahwefo ene atiefo a omu etie no mo hweye no omo sam wo bi omo mwa na enuanu ma sebe omo nso omo bransa na omo nso de omo nsele emre kakra bi omo nso ani omo ani omo honam ensi omo honam so enti me number no wa wo bi se watade wo sika wo mpaboa bi ana waduane die bi aduane bi a wo pese wo de eboa program no obetumi afa me number no wa frɛ ba bi a wo bi a ebetu ka ba beje na ayenhyira na ye konso a yenye no esumase adwuma ye de beba batum ewiase nyina no won se boa ye no ade a wusika no so akoye ni enti nyame nhyira ye nyina ewusia Prophet Benson ene no atwetwe enkomo na wo kire se ne asi wo America no ene Ghana eni twaka eno nti mama amanyeko bi enyina no so emmosi nkase o sankofo bi apia apai wo baby nti no sankofa betimi so apai ewa ha afeni of afi opese wo ye no so
wadano edi achin se wo mwa bia na wa no akọ edema Prophet Benson let's say so be your comment so e wo video yi ase edema me eye too much gh ya me subscribe button so na fa bell ne ka ho sa no upload bi aba unsa ebetimi aka all the social media handles no so wokọ ho a eye too much gh e ya like na share wo ho so f1 dark gold eni edi am je so makra